Ahangaha ngeze ni Nyabwishongwezi, ubwo ni ukuvuga ngo ni umuhanda uva Nyagatare werekeza Kagitumba ku mupaka. Ahangaha akaba ari umusozi wa mbere ugeraho uvuye ku mupaka, tuvuge uvuye hakurya i Bugande werekeza mu Rwanda, ni wo musozi wa mbere ugeraho ahangaha. Hano hejuru ukaba uhabona kuri aka gasozi, dore gatangiriye aha, reba hano imbere ahangaha. So aha niho bita Nyabwishongwezi, ariho wabitse amateka y'intwari Fred Rwigema. So niba ureba neza uraza kubona ko ahangaha hari kano kapa, akangaha kubona n'aka gahanda, urabona aka kapa kanditseho ngo iki, kanditseho Nyabwishongwezi Hill Liberation History Trail, kugira ngo urakabona neza. So ugakomeza rero umanuka werekeza Kagitumba. Ahangaha ni wabitse amateka y'intwari Fred Rwigema, kuko yarasiwe kuri aka gasozi. Ahangaha ubona neza hano imbere, ahangaha ndi kugutongera urutoki, niho Fred Rwigema yarasiwe. Ahangaha araswa n'umwanzi, ingabo za Fari cyangwa se za zindi zo kwa Habyarimana, niho zamurasiye yicaye hano muri aka gashyamba. Ahangaha ubona hano imbere yanjye neza, ndi kugutongera urutoki. Ahangaha nuvuga ngo aha ni umusozi uzwi cyane mu mateka yo kubohora igihugu, kuko ahangaha dore nk'aka kayira niko kazamukirwamo iyo ushaka kujya hano kuri uyu musozi neza. Ahangaha ubona ahangaha iyo Nyabwishongwezi, ahantu harasiwe intwari Fred Rwigema. Ahangaha neza niho ndi kukwereka. So urabona ko mu gihe rero yari yicaye ahangaha gakeya arimo apanga ibijyanye n'urugamba, nibwo ingabo za Fari zari ziturutse iyo ngiyo hirya za Matimba na hehe, zabashije kumupima isasu, hanyuma aza kuhasiga ubuzima. So ubwo rero niwumva Nyabwishongwezi ujye umenya ko ari ahangaha baba bavuga. Nuvuga ngo hakurya ahangaha, aha ni Tanzania. Iyi misozi uri kubona ahangaha, aka ni akagera hasi gatandukanye u Rwanda na Tanzania. Hakurya ni Tanzania. So imbere hariya nugenda ukagera kuri boda, uriya musozi uri kubona hari imbere araza kuba ari Uganda. Bivuze ngo aha hari boda yambuka ijya Uganda, gusa ntabwo hari boda yambuka ijya Tanzania. Ushaka kujya Tanzania wambuka uciye Rusumo, niho hari umupaka kujyana ahitwa Tanzania. So muri iyi side y'iburyo rero ahangaha ni Tanzania, hano hasi haciyemo Akagera. Hanyuma hari imbere straight, reba imbere y'iriya kwasteri iri kugenda imbere hariya, uriya musozi uri kubona ni Uganda. Ubungubu ngiye tuvugana ndimo nderekera Kagitumba, ni ibirometero 3 uvuye ahangaha kuri aka gasozi ka Nyabwishongwezi, ibirometero 3 tayari uba ugeze mu mupaka muri boda neza ya Kagitumba wambuka ujya Uganda. Abantu benshi bagiye bahazi barahanyura, ariko kandi n'abatahanyura bakunda gukurikira amateka cyangwa se amakuru agiye atandukanye mu binyamakuru bitandukanye, bumva uko inaha hateye, uko aya mateka yagenze. Ari imbere uriya musozi ubona hariya ni Uganda. Hanyuma hakurya kuri no side ni Tanzania. So ubwo rero ndimo ndakomeza nerekera kuri boda kugira ngo ngende nkwereka ukuntu hagiye hameze. So nawe uraza kugira ikintu ukuramo, ndetse hariho n'abantu baba batarahagera bibaza ngo ese ubundi Kagitumba boda bimeze bite, Nyabwishongwezi bimeze bite. Ahangaha ndi kukwereka hano iburyo bwanjye ni Tanzania, hanyuma hari imbere ni Uganda. Rero nuko tugenda tugutembereza ahantu gake ukagenda umenya uko uduce tw'u Rwanda tugiye tumeze, ndetse n'amateka cyangwa se n'ibindi bintu nyaburanga bigiye bishobora kuba bitatse u Rwanda. Mu gihe uba utarahagera, wowe ukunda kuba ugendana nanjye online, ubundi nkagenda nkwereka ukuntu ibintu bigiye bihagaze hano, kugira ngo ugere Kagitumba neza mupaka ni ibirometero 2 bisigaye, aba ninjiyemo neza tayari. So ngira ngo uri kubikurikirana neza, ugenda ureba. Ahangaha ni Uganda, aho imbere yanjye ngira ngo urahabona neza cyane. Iki ni ikibaya cya hano cy'Akagera, ikibaya cy'Umuvumba. Ahangaha
ni ikibaya kiri mu Rwanda ukomeza werekera ku mupaka ndani. So urahabona neza cyane, ni mu mafamu y'abantu, ahandi ni mu buhinzi bw'ibigori. Ngira ngo urabibona neza cyane tugenda twegera ku mupaka, ku buryo nawe ubasha kubona neza uko hameze. So ibana natwe ntibibagirwe gukanda subscribe cyangwa se kudufollowinga ku zindi social media zacu, TikTok, Facebook page,